dobrodošli u još jedan video. Danas ćemo pokazati kako napravite strava zaštitu za vašu kuću u Minecraftu. Evo, ovaj dizajn sam kuće skinuo iz moje prave u životu pravom. Predivno je, strava izgleda. Vidite, da, imamo ovo lepo cvijeće, ali to nije važno. Ovo je jako lako napraviti i da, evo, sad ćemo pogledati kako se pravi. Veoma lako. Znači na ogradu samo stavite ovaj tepih i možete skočiti na njega. Evo, da ne bude da to može ukradati da poletim. Evo, idemo u survival. Evo ga, vidite. I eto, a druge životinje ne mogu to da urade. Sad ću vam pokažem kako se to pravi. Veoma je lako. Evo, idemo u krevet i šta je sve ovo? Ok, evo ga. Tako. Sad ću pokažem. Znači samo uzmete ove, bilo koji možete uzmete ovaj tepih, sad ću da uzmem neki drugi, naprimjer moja omiljena boja, svetlo plava. Idemo. Znači samo napravite, ne znam, ogradu, tako, sad samo stavite. I dokazat ću vam da ne može nikakva životinja da se popne ili ništa tako. Ok, evo ga. Naprimjer, uzet ćemo što može da skače, zec naprimjer, zec, da. Evo, ovako. Sve, u stvari ne znam da li ovo može preskočiti, on je ipak zec, ajde. Skači mali. Vidite, ne može nikako da pobegne. Ali vi možete jednostavno preskočiti. I evo da. I da, to je bilo to za naš video. Vidimo se i čao.